Haai julle, so canned meat, laat ek gou vir julle hier wys. Hierso is alles van chili original met daar's Angus beef, die spam, luncheon meat, corned meat, en dan het ek, tadaa! Ek dink hierdie is die naaste wat ons gaan kry aan bully beef julle. Ek gaan julle net 'n vinnige kyk net hier. Van hoender tot dark chicken breast. Asai, daar's al ons corned meat, corned beef hash. En dan kyk net hierdie oudjies. Chicken breasts. Chunky chicken breasts in water, fully cooked. Voilà, lekker vol. En hy is $9.